Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Puja kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, dan tak lupa pula kepada al-sahabat beliau sekalian, dan kepada ulama khalaf dan ulama salaf, ulama tabi'ut tabi'in, ulama mutakaddimin atau ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar yang mentang siro sapatu di atas permukaan bumi Allah yang fananya. Jadi hana lumpur panjangkan mukaddimah, Jino langsung kita masuki dalam pembahasan tentang masalah pepatah urang zaman. Dengar tunggu pepatah urang zaman, kibang gekeun le urang zaman, menau gekeun. Yan. Bulan Rajab peglih tubuh geperah le urang zaman. Sya'ban terus peglih hati. Bulan Ramadan peglih nyawang. Berkenang-kenang herakan buah hati. Hanya sekian dan demikian yang dapat ulun tuan sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi sekalian penonton-penonton yang dimuliakan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.